Salom do'stlar, eshitganmisiz qadrli ijod suyuvchi tomoshachilarimiz. Efirda yanadan yulduzlik mezgillari topshiruvi. Ham qadatiy ravishda biz bugungi chiqarilishda sizni yulduzchiqlar ham esda qolarliq yoqti yulduzlik mezgillari bilan tanishtiruvni davom etamiz.
Аңғарда ойнап, ауыл кейін жырлап, ғұмыр еткен біздің бабайлар. Шушы жырны күйлеп, қыздар кір шайқаған, күту кеткен өсмір малайлар. Шушы жырны күйлеп, қыздар кір шайқаған, күту кеткен өсмір малайлар. Пешен шапқан шақта, арғияқ бұлында, сузғандыр бұл кейне әтейім. Жеңнәрін қайтарып, юғандыр идәнін, сарман кейін келіп әбейім. Жеңнәрін қайтарып, юғандыр идәнін, сарман кейін келіп әбейім. Өзімді өстім, матур күйлер тыңлап, матур мұңларына шырналып. Мұңлы күйі бұлған өзімнің халқымның яшәуіне шексіз қуанып. Мұңлы күйі бұлған өзімнің халқымның яшәуіне шексіз қуанып. Яшәуіне шексіз қуанып. Сықланалар меңа қарап дұсылар,
Народная хореографическая группа «Магия», город Заинск. Дөресен генә әйткәндә, вакыт дуслар бигрәк тиз үтә. Аны бушка үткәрмәс өчен беләсезме ни эшләргә кирәк? Йолдызлык мизгелләре тапшыруын карап, илһамланып, үзеңнең тормышыңда яңа планнар куярга кирәк. Һәм әлбәттә, аларны үтәргә. Әйдәгез зук сөйләшеп тормыйк, тапшыруыбызны дәвам итик һәм яңа планнар корыйк. Алыматтаның алымасы, тәмілі құш иселер сибә. Алыматтаның алымасы, тәмілі құш иселер сибә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алыматтаның арзуы, биік таулардан килә. Алыматтаның арзуы, биік таулардан килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алыматтаның қарсуы, минем йөрәк ярсуы. Алыматтаның қарсуы, минем йөрәк ярсуы. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алыматтаның таулары, үзеләдер кайыш баулары. Алыматтан
kayış bağları. Seni güne küttem, seni güne sağınam, seni güne kurresim kile. Seni güne küttem, seni güne sağınam, seni güne kurresim kile. Seni güne küttem, seni güne sağınam, seni güne kurresim kile. Seni güne küttem, seni güne sağınam, seni güne kurresim kile. Seni güne, seni güne, seni güne, seni güne, seni güne kurresim kile. Seni güne, seni güne, seni güne, seni güne, seni güne kurresim kile. Seni güne, seni güne, seni güne kurresim kile. Seni güne, seni güne, seni güne kurresim kile. Sizni güne, sizni güne, sizni güne dostlar sağındım. Sizni güne, sizni güne, sizni güne kurresim kile. La Marina, Petrovana innamorata, gioca rossa gruziata, fatta proprio pesciala. Si ritomba, si ritomba, si ritomba nell'overnite, si ritomba, si ritomba, si ritomba l'aria va, si ritomba, si ritomba, si ritomba nell'overnite, si ritomba, si ritomba, si ritomba l'aria va. Speciale per il tuorno, San Giovanni sorgellino. Me ne scotta qui vicino, per vedere la smiccia. Si ritomba, si ritomba, si ritomba nell'overnite. Si ritomba, si ritomba, si ritomba l'aria va. Si ritomba, si ritomba, si ritomba nell'overnite. Si ritomba, si ritomba, si ritomba l'aria va. Как и тут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, мотель, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. К чему скорбить от глупой сюрприза? Ведь это право ерунда. С кобылой что? Пустое дело. Она с конюшнею сгорела. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Паскаль, мутится разум. Какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разум, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза,
еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конечным вместе, когда пылало все поместье, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Лука, сгорел ваш замок. Ах, до чего ж мне тяжело. Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло. Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что застрелил себя и вас в унисон подобного сюрприза. И застрелился в тот же час. Упавшим мертвую печи он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер и запылал он, как из. Погода ветреной была, ваш замок выгорел до дна. Огонь и сальву все спалилось, не конюшня охвать. Конюшня запертой была, мне кобыла умерла. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Keyfning yaxshi bo'luvining sababi nima ekan do'stlar? Menimcha birinchidan dunyoga yoqti ko'zlar bilan qarauda. Ikkinchidan yaqinda bo'lgan kishilarga, yaqinlaringga, janliklarga borsinada marhamatli bo'luda. Uchinchidan do'stlar, topshiriqning o'rtasida men sizga aytgan edim. Yulduzlik mezgillarini qarab, ilhomlanib, yangi planlar quruda. Aydagiz, kayflarni ko'tarish uchun bir atnadan tag'in bir martaba uchrashing. Esanemin bo'linglar do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Paka-paka.